reka twongere tubifurize kumerwa neza, reka tubifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe muryango mugari. Studio rero aka kanya tugarukanye icyitwa byinshi cyane bidasanzwe utasanga ahandi, turayikita kumwe n'ibihumbi 2025. Ni byinshi cyane rero bidasanzwe, ngira ngo murabimenyereye cyane, murabibona ko kuri kamera n'ubundi ari bisanzwe. Ni mugira neza Hamada, inyuma ya kamera ni Karemba Aimable nkuko bisanzwe. Tugarukanye amakuru rero adasanzwe by'umwihariko kubijyanye n'umutekano, politike na diplomasi hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ariko bitavuze yuko n'ahandi mu gihe cyangombwa amakuru tutayabahereza, twebwe ntabwo dufite umupaka ngenderwaho ku bijyanye n'icyitwa amakuru. Turaza kugaruka rero ku bijyanye n'amakuru adasanzwe ku biri kuvugwa, ngira ngo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hari ibiri kuvugwa ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB ngo kiyongereye ingufu zidasanzwe, ndetse kandi ngo hari ingamba zidasanzwe bazanye zirimo ngo kongerera bamwe mu basirikare ba FDNB agashahara, abandi bakazamurwa mu ntera. Turabigarukamo, ndetse kandi bivuga yuko hari amavugurura yaje adasanzwe mu gisirikare cya FDNB aje gushyigikira bamwe mu basirikare bagiye mu butumwa bw'amahoro mu bihugu byinshi bitandukanye, byaba ari muri Somalia aho abarundi bari, ndetse kandi amavugurura ajyanye n'uburyo abasirikare bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imiryango yabo izajya ifashwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, agahimbaza mushyika kaboneka neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bikanavuga ko kandi buri musirikare ugiye kuzajya ajya ku butaka bwa Kongo hari amafaranga agiye kuzajya ahabwa ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB cy'u Burundi. Bwana Mujyaneza rero njye ntabwo nshaka gutinda cyane mu ngingo z'ingenzi, nawe dufitiye byinshi ngira ngo ugiye kutugezaho, ari nako ubanza no gusuza abakunzi bacu. Tubahaye ikaze rero abadutega amatwi kuri iki gitangazamakuru cyacu cyanyu musanzwe mumenyereye. Karemba Aimable ndagusuhuje, nasuhuze abadutega amatwi aho baherereye hose. Twebwe ibyacu ni amakuru nkuko watangiye ubivuga, ubikomojeho by'umwihariko ku ngingo ziri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Uvuze kuduhimbazwa za musiki dushobora kuza guhabwa abasirikare bagiye kurwana muri Kongo mu gihugu cy'u Burundi. Jewe rero nkundire ndagerageza guhina, turagerageza gukora ikiganiro mu by'ukuri kiri mu mpine, by'umwihariko kirimo ingingo nyinshi ariko mu gihe gitoya. Turakubitira n'ubundi kuri izi ngabo z'u Burundi turebe ukwiyongera. Biravugwa yuko rwose ingabo z'u Burundi zamaze gusesekara ku bwinshi mu bibogobogo mu rugamba rukomeye bagiye guhanganamo na Twirwaneho na M23. Nyuma yuko General Sematama wa Twirwaneho wo mu Banyamurenge ejo bundi yagiye kuri kamera agaragaza yuko ingabo z'u Burundi ngo bazikubise inshuro ndetse bakanazigiza inyuma, bamwe bakabakura mu mikenke, abandi hano za Rugezi barahabirukana nkuko yamaze kubigenda abigaragaza. Ibyo rero byahise bituma igisirikare cy'u Burundi gikora ranfort cyangwa se cyongera ingabo ku bwinshi, ndetse birananurwanurwa yuko hagiye kuba intambara ikomeye. Nabonye benshi mu basesenguzi bavuga ko ishobora gusatira i Bujumbura, ntashobora kuba haraswa, ariko mu mboni zanjye ndibuze kubisesengura neza. Karemba Aimable sinzi niba nawe uri kubona yuko bidashoboka ko Burundi bwaraswaho. Urabibona mu mboni zawe? Mu mboni zanjye nshingiye ku byo ndi kubona situation ni hatari, ngiye niko nkunda kwivugira, ariko nanone biragoranye cyane ngiye nkurikije buryo ki igisirikare cy'u Burundi FDNB leta y'igihugu cy'u Burundi n'ubundi yamaze kubona yuko bigaragara yuko umutekano ushaka kuba muke bitewe na situation buryo ihagaze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane mu bice bya hano hegereza Uvira no mu bindi bice bihegereye. Ariko biravugwa yuko n'ubundi nubwo byakomeje kugenda bigaragara cibwaho amarenga cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, biravuga yuko ingamba z'ubwirinzi nyamuneka nabo ngo bagize gutya rwose bazikajije. Nibyo naringarutse, ntago nje mbibona, nubwo bwose harimo haritegurwa intambara ishobora kuza gufata n'indi ntera ku rwego abantu batanatekereza. Ariko M23 ikosa rya mbere yakora nuko yarasa cyangwa se yagerageza kurasa ku mujyi wa Uvira. Nibyo Uvira iri muri danger zone. Uvira M23 barahagera amajanja umunsi ku munsi, mu bitangazamakuru bigenda bigarukaho bavuga bati Uvira igiye gufatwa. Ariko njyewe ndibuze kugerageza kukwanaririza impamvu iyi M23 idafite ubushobozi bwo kuba yafata Uvira. Kabone nubwo yaba ifite ubushobozi bwo gufata Uvira, ariko ntago bahatinda kuko yahita ikongeza intambara y'aka karere kose ka Afurika y'Uburasirazuba. Ngira ngo turareba uko kwiyongera kw'ingabo z'u Burundi mu bice bya Ibogobogo, ndetse n'imirwano ikomeje kubahuza n'ingabo n'inyeshyamba za M23 na Twirwaneho hariya mu Bibogobogo muri teritwari ya Fizi. Ariko nanone Bwana Karemba Aimable, tukiri mu gihugu cy'u Burundi, unkundire twite tureba ku yindi ngingo ikomeye
turebe uruzinduko nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye yagiriye hariya muri komine Matongo, turebe n'inkuru zikomeje kugenda zicicikana, mu by'ukuri bigaragara yuko ibintu bitoroshye. Ni perezida Evariste Ndayishimiye wagiriye uruzinduko ku munsi w'ejo ku wa gatandatu hariya muri komine Matongo, ndetse anasiga umwe mu bayobozi bakomeye b'iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko hariya muri iriya komine, bateranya amagambo mu buryo bukomeye. Son Excellence w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho bivuga yuko imbere y'abantu muri komine Matongo, perezida Ndayishimiye yinjiriye ubuzima bwite bwa Faustin Ndikumana uvuga ko yananiwe kubaka urugo rwiwe. Iyo ni indi ngingo ikomeye. Ariko nanone ahangaha muri komine Matongo, icyari cyatumye uyu mukuru w'igihugu asura abanyagihugu cyangwa se asura abaturage muri kiriya gice, byari kugira ngo ajye kwimuka umwe mu bayobozi, ni umuyobozi wa komine Matongo, uwo bita mu by'ukuri inkuru iravuga yuko perezida w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ku wa gatandatu yakoze umuhango mushya w'akarere ka Gisagara, ndetse avuga yuko yimitseho bita Bwana Japhet Nzirubusa, mu muhango ukomeye waje kubera hari, ariko byari no mu buryo bwo kugira ngo agenderere abaturage. Bwana Karemba Aimable, ngira ngo tudatinze reka tubanze turebe ngo n'iri shyaka rya CNDD-FDD ese amahitamo ririmo rirakora hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo rimwe na rimwe birimo biragenda bisa naho bigora benshi. Bidatinze reka tuhite dukubitira uku kwiyongera kw'ingabo z'u Burundi mu bice bya Minembwe, turebe ngo ese biragenda bite, aho intambara ntiyabigiye kurota. Intambara rwose hano mu misozi y'Iminembwe ni intambara ishobora kuza gukomera, kuko biravuga yuko iriya misozi y'Imushereza ahitwa za Mayamoto, ahegereye mu misozi yegereye ahitwa za Murenge, hari hafi y'imisozi yegereye za Tijiza Kihande, biravuga yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kohereza abasirikare benshi bari kuva za Kavimvira na hano za Kawezi, bazamurwa n'ubundi kuri no mihanda uvuye ku muhanda wa Turusinari 5 ugana mu bice byegere mu burasirazuba bwa Uvira, cyane cyane muri byerekezo bigana za Kihande na Komoje. Biravuga yuko igisirikare cy'u Burundi, ndetse kandi hashingiye ku bimenyetso biri kugaragara, gikomeje gukaza imbaraga zikomeye cyane, ndetse kandi bikavuga yuko ibi bari kubikora mu buryo budasanzwe, bongera ingufu zidasanzwe. Naguciye mu ijambo, wenda izo ngingo turaza kugenda tuzigarukaho. Ubwo njye nari nkiri kugerageza kubahereza impfunyapfunya cyangwa se incamake, n'ubundi buriya biba byiza wa mugani iyo uhaye abantu updates, nyuma wenda ukaba waza kugaruka ukora analyse, kuko buriya abarundi, banywanyi b'abarundi cyane cyane badukurikira, bajya bakunda kutwandikira ati nyamuneka mujye mukora impine, amagambo abe makeya ndetse ingingo zibe nyinshi. Karemba, turakubitira nanone hariya turebe mu ntambara ikomeje guhanganisha inyeshyamba za M23 n'ubutegetsi bwa Kongo, ho ingabo z'u Burundi zagiye gutanga umusada. Mu makuru agezweho rero biravuga yuko igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahejeje gushikiranira ayandi masezerano y'amahoro muri Amerika. Nyuma y'amasezerano ya mbere atarigeze agira icyo ageraho hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo, ubu ngubu rwose biravuga yuko aya masezerano arimo aragenda asa naho ashaka kugenda agerwaho hariya mu by'ukuri mu gihugu cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza mu ntambara nanone ikomeje guhanganisha inyeshyamba za M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo, ahangaha bafatanyije n'ingabo z'u Burundi. Imirwano rero irimo iraka umuriro, cyangwa se imirwano irimo iragenda mu by'ukuri iboneka mu bice bitandukanye, aho ibitero by'ingabo ingabo za Leta ya Kongo zirimo zirashushubikanya bikomeye inyeshyamba za M23, ndetse bikavugwa yuko iyi mirwano by'umwihariko irimo irabera muri teritwari ya Rucuru ndetse n'ahandi hatandukanye ho muri Masisi. Noneho Karemba Aimable, nabonye tukiri kuri izi ngingo zijyanye n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, nabonye Perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'iki gihugu cya Kongo ni Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, we yamaze kugenda noneho atanga itegeko rikomeye yuko M23 igomba kurashishwa intwaro zikomeye gusa, igomba kurashishwa intwaro zikomeye, ndetse ubu ngubu byanamenyekanye yuko tageti bamaze kuyishyira muri teritwari ya Rucuru, by'umwihariko ahangaha muri iki kibuga muri iki kigo cy'imyitozo cya Cyanzu, ndetse n'aha Rumangabo, mu birindiro bikomeye by'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Ariko si ibyo kandi, nuko Rumangabo ndetse na Etat Major ya General Sultan Makenga nabyo byamaze kugenda bishyirwa
muri tageti. Ikindi kandi indi mirwano irimo irumvikana muri Kivu y'Amajyepfo twari twabigarutseho ngira ngo ari nayo ngingo nifuza ko twaheraho. Ingabo z'u Burundi zirimo zirahangana bikomeye na twirwaneho. Hari bamwe mu basesenguzi nahoze mbona bavuga bati ese ubundi ingabo z'u Burundi zaba ziri gushaka iki muri Kivu y'Amajyepfo? Ni izihe nyungu ingabo z'u Burundi zifite ku buryo noneho zigeze aho zikomeza kugenda zihangana na twirwaneho ndetse n'abaturage? Karemba ngira ngo iyo ngingo ntitwayiheraho. Ingingo twayiheraho, ariko Burundi we hari umurundi navuganye nawe arambwira ati izo ni ingamba z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Burundi. Ngo ni ingamba z'ubwirinzi. Ingamba z'ubwirinzi se bakajya guhangana na bakajya guhangana na nuzana n'abaturage b'iminembwe. Ntago mbizi rwose, gusa biragoranye cyane. Harimo no gushinzanya. Harimo no gushinzanya, ariko bimwe mu bimenyetso byagiye binagaragara kandi bikanavuga yuko bamwe mu basirikare b'Abarundi bagiye bagaragaraho ibyo bikorwa, bamwe bagiye banafungwa bagahanwa. Ibyo nabyo umuntu agomba kubivuga bakabimenya. Ariko nanone uko umunsi ugenda uzaza ni niko amakuru akomeje kugenda atangwa n'abaturage bavuga yuko rwose bari kwikoma cyane igisirikare cy'u Burundi. Abaturage barimo baravuga bati barimo barafata urubyiruko rw'abanyamurenge bakarujyana muri Gumino. Gumino ngira ngo nubwo ari umutwe witwara gisirikare nawe uvuga yuko ari autodefense civile cyangwa se urinda uharanira inyungu no kurinda inyungu z'abanyamurenge, ariko ntago bavuga rumwe na twirwaneho burya. Ntago bavuga rumwe kuko iyi Gumino hari abagabo ngira ngo musanzwe mumenyereye buri munsi dukunda kubagarukaho, aho bita Tawimbi we aba Kinshasa, ni Somambike wa Perezida Tshisekedi. Hakaba abo bita ba Nyamusaraba, aho bita ba Munigantama. Abo bose rero ntago bari guhuza n'abakadire bakomeye bo muri twirwaneho, ndetse nta nubwo bigeze bishimira kuba ngo twirwaneho yarihuje na M23. Ni nayo mpamvu rero iri gutera ibi byose. Buri ingabo z'u Burundi nahoze mbona yuko impamvu bamwe mu basesenguzi bagiye bagaragaza ingabo z'u Burundi ziyongereye hari Gumino buri yivuga yuko yo irwanirira imbaraga ndetse kandi uburenganzira bw'abanyamurenge, ariko ngo twirwaneho ngo uko yagiye yiyongera imbaraga cyangwa uko yagiye yimprova, ngo yagiye irwana ariko ngo mu buryo bwo kurwana yanagerageza gutsinda, ariko inyungu bikaba inyungu za bamwe kuruta uko biba inyungu z'abaturage batuye umurenge. Yes, ubwo ni inyungu z'abanyepolitiki barwaniye namba. Urumva yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Urumva ntago bahuza, nta nubwo babyumvikanaho kimwe. Ikindi kandi buriya iyi Gumino mu bihe bitandukanye rwose ntago yigeze ipfa kumvikana na twirwaneho. Naho no kuva generali nyakwigendera makanika akiriho ntago bahuzaga cyane. Ariko Karemba Aimable wenda baduteze amatwi mu nkundire cyangwa se bankundire, ubwo ndabasabye turebe uburyo ingabo z'u Burundi n'ingabo za FARDC bakomeje ibitero hariya mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero byabo benshi banavuga yuko bishobora kuza kugiraho ingaruka yo kuba igihugu cy'u Burundi cyagabwaho ibitero. Mu mboni zanjye simbona igihugu cy'u Burundi cyagabweho ibitero mu buryo bwimbitse cyangwa bweruye, kuko biravuga yuko buri ikirere cy'igihugu cy'u Burundi cyane nk'umujyi wa Bujumbura, kuko bivuga yuko haramutse hanatewe n'ubundi Bujumbura ariyo yaterwa nk'uko njya mbona na bimwe mu binyamakuru bibivuga. Navuga yuko bidavuga amakuru cyane ashyigikira igihugu cy'u Burundi cyangwa se bitavuga amakuru y'ukuri. Biravuga yuko igihugu cy'u Burundi aka kanya inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi aka kanya ngo icyitwa ikirere cy'igihugu cy'u Burundi buriya ngo gifite umutekano uri ku rwego ruri hejuru, kuko biravuga yuko ngo hari ubufatanye buhari hagati y'igisirikare cy'u Burundi FDNB n'Uburusiya, nk'uko amakuru akomeje barabahaye intwaro z'ubwirinzi se zisakaye ikirere birashoboka kuko byakomeje kugenda bivugwa na benshi cyane. Kuko biranashoboka kuko buriya igihugu cy'u Burundi nacyo buriya kupfa kucinjirira ngo umenye amakuru mu gisirikare kimeze nka RDF y'u Rwanda. Ushobora kujya ku ma website atandukanye ushaka amakuru, ariko kugira ngo upfe kugira ibyo ubona by'umwihariko bijyanye n'ibikoresho igisirikare gikoresha u Burundi bwo biragoye. Kandi ikindi bwana Karemba Aimable, mu by'ukuri rero ntiwamenya amasezerano Perezida Evariste Ndayishimiye afitanye n'igihugu cy'u Burusiya. Ibyo birashoboka cyane, ngira ngo uranabizi neza ko mu mwaka ushize
mu mwaka ushize buriya ngo Putin ni inshuti y'akadasohoka yandayishimiye cyane. yaragiye gusura igihugu cy'u Burundi, ahubwo urwo ruzinduko sinzi ahantu rwahereye. Abanywanyi b'abarundi baze kutwandikira batubwire impamvu n'ubundi urwo ruzinduko ashobora kuba yaranageze mu ibanga rikomeye, nabyo byashoboka. ntabwo bihari kuko ntabwo ayo makuru twaba tutarayamenye. Ntabwo twaba tutaramenye perezida Putin yarageze muri iki gihugu cy'u Burundi, kuko uriya mugabo ni umugabo w'igihugu. Ariko amasezerano mu bya gisirikare yarahari, kuko nk'ubu ngubu ejo bundi numvishe ko hari abasirikare nibuza barenga hafi 400 bagiye gutorezwayo ibijyanye n'uburyo bwo gukoresha n'ubundi ikoranabuhanga rijyanye no gucunga umutekano w'ikirere. Boherejwe Kinshasa, buriya ngo perezida Tshisekedi anarinzwe n'abakomando bagera kuri 300 b'Abarundi. Nyuma yaho gatoya hari abandi bagera kuri 450 batwawe bajyanywe mu Burusiya, bo bari kwiga amasomo ajyanye n'uburyo bwo kurwana mu buryo navuga yuko ari ubwa kinyamwuga mu buryo ariko nanone butari ubwa advance n'uburyo dusanzwe tumenyereye, no gukoresha cyane cyane izi drone n'izo ndege z'intambara n'uburyo bwo gucunga umutekano w'ikirere. Ibyo rero nanone nk'uko wari ubikomojeho, bikanavuga yuko aya mabuye nanone Burundi bumaze iminsi bucukura bwa burimo buragurisha Abarusiya, nabyo birashoboka cyane.